لوزو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ونا مؤمن لا غيره صدق قلزني دوست والمير و جوانت ancak Allah dikakçe takvalıdır ürey. Ve hadis lahan ve Peygamber di aleyhissalatu vesselam her se insan üçiriki dostun din da vayde. Tamaşrayl uzva nih kala dost wal izwata. Alimr lhoz vayde. Allah juan dost vujyata zalhuda vuhimyata. Dostuni tahsir para vaydeha eğer kısa musurma kısa mu'min yeskita adamı Allah taldiz muqala gudda. Cenneti savabrin reqiz kümek gudayda. Eğer iman zayıf fasık sadiyas kita kli advi iman nol dal vehidayda. Zayıf ardayda besi bereketsiz ardayda ha günah riz vehidayda. Bakı kıyameti kus paşmanjada. Ve kötü çiz var sağlam sağ iç kit anvay için patavati gayla hemen kit izvayda.